Dobar vam dan. Otvaram današnju sesiju Asocijacije nezavisnih intelektualaca krug 99. Danas ćemo govoriti o temi zarobljeni u tranziciji. Mora se priznati dobar naslov, zarobljeni u tranziciji. Od etnonacionalizma ka modernoj bosanskoj naciji. A UNČAR je Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra Sarajevo. Mirsada Tokaču ne treba posebno predstavljati. Njemu dovoljno govori podatak da je uspješno priveo kraju i realizirao onu vrstu životnog djela koje zauvijek ostaje ucrštano u naše pamćenje, pamćenje mnogih i za puno razumijevanja naše recentne prošlosti. Riječ je o Bosanskom atlasu ratnih zločina 92-95. Dijelu koje je metodološki konzistentno, empirijski utemeljenom, a činjenicama o individualnim žrtvama kao svu surovost i zlo koje se desilo tokom prethodne agresije na Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, kažem prethodne, na neki način implicirajući da možemo očekivati i neku novu. Temu od etnonacionalizma ka modernoj bosanskoj naciji godinama već razmatramo na krugu 99 iz teorijskih i političkih uglova. Ali današnji historijski kontekst karakterišu dramatična unutarpolitička previranja i skrivene, najčešće netransparentne spoljnopolitičke silnice, kao i regionalni sigurnosni izazovi koji ovoj temi daju poseban značaj. Na unutrašnjem planu očekivano je djelovanje snaga separatizma, iredentizma i destrukcije bosanske države. Ali nije očekivan takav intenzitet i radikaliziranje iredentističkih kolaboracionista u ostvarivanju konačnih ratno-političkih ciljeva. Politika ustupaka, nominalno državotvornih snaga, doživjela je poraz i ojačala i ohrabrila otvorene hegemonijske i paternalističke aspiracije prema suverenitetu i teritorijalnom integritetu države Bosne i Hercegovine. Postojeći model dejtonskog uređenja generator je takvog stanja. Kapacitet koncepta konstituentnih naroda okončava u fašizmu i nacizmu. Moramo to sada otvoreno reći. Historijskom revizionizmu i stanju nezavršenog, odgođenog rata. Čini se da izuzev ratom bosanska država ne može izići iz postojećeg stanja bez nove paradigme vlastitog državnog uređenja na vrijednostima demokracije. Ta paradigma jeste konstitucija i priznanje prava na modernu europsku bosansku demokratsku naciju i slobodnu i nezavisnu državu. Ta paradigma nije izraz intelektualnog nadmudrivanja, već put koji su već ocrtale grupe presuda Europskog suda za ljudska prava, uključujući i ono iz slučaja Kovačevića. Etnonacionalizam je iscrpio svoje moći u liku zarobljene bosanske države i blokirane tranzicije u zajednicu demokratskih država svijeta. Spoticanje, blago rečeno, nominalno državotvornih političkih snaga u razumijevanju nacionalne državne demokratske tranzicije. Spoticanje ne samo u političkim strukturama, već i unutar akademske zajednice, obrazovanja, kulture, medija i javnosti, graniči sa bezumljem i kolaboracijom sa etnonacionalizmom. Lažljiva mantra da bi takva konstitucija značila ukidanje narodnog, etničkog imena, bilo kojem identitetu, samo je mantra za očuvanje sadašnjeg nesnošljivog stanja u svim oblastima života. I naprosto glupost. Ujedinjene nacije nas priznaju već 32 godine kao suverenu naciju,
samo što brojni, nominalno državni ne priznaju činjenicu legalnog postojanja bosanske nacije, uključujući u to i one nominalno građanske orijentacije. Ipak, nije sve do nas u Bosni i Hercegovini. Poput nepriznavanja presuda Haškog tribunala, koje su osnovale Ujedinjene nacije, Internacionalnog suda pravde, kojeg su osnovale suverene države, sada se i od nekih evropskih članica ne priznaju ni presude Evropskog suda za ljudska prava. Plenković nije samo primjer. On je sa najnovijim skandalom, sa involviranjem Kristijana Šmita u proces pred Evropskim sudom za ljudska prava, u slučaju Kovačević, već pojava u Evropskoj. Ako i Evropski sud za ljudska prava prihvati podnesak nelegalne zastupnice Bosne i Hercegovine Monike Mijić protiv Atlanta Kovačević, onda će to obilježiti kraj svakog povjerenja u evropske vrijednosti i početak novog rusvaja na Balkanu. Zbog toga krug 99 poziva predsjedništvo Bosne i Hercegovine da Kristijana Šmita, radi njegove pristrasnosti u korist hegemonističkih projekata susjednih zemalja, odmah proglasi personom non grata i da istovremeno zatraži od internacionalne zajednice da se imenuje novi visoki predsjednik koji neće imati elemente pristrasnosti, već viziju i odlučnost za demokratsku tranziciju Bosne i Hercegovine u suverenu naciju u punom kapacitetu. Istovremeno, krug 99 poziva sve nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini da prekinu svaki kontakt i saradnju sa Kristijanom Šmitom i OHR-om, sve dok se ne imenuje novi visoki predstavnik koji će pomoći Bosni i Hercegovini u vraćanju demokratije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava, tim nezaoblaznim kriterijima u ostvarivanju euroatlantskog puta prema Evropskoj uniji i NATO savezu. Krug 99 će zajedno sa drugim nezavisnim intelektualcima uputiti protestno pismo Vijeću za implementaciju mira kao i drugim internacionalnim institucijama i pozvati u slučaju nastavka ovakvih opakih namjera prema Bosni i Hercegovini na masovne demonstracije radi sprečavanja da se sa Bosne i Hercegovine skine luđačka košulja i naruši sigurnost i mir u našoj zemlji. A sada pozivam našeg današnjeg govorničara, gospodina Sara Tokaču, da vam se obrate. Evo samo da ja to namislim. Hvala, Adile. Hvala prije svega na pozivu da ovu temu ponovo otvorimo, jer na neki način ona je prisutna, ali ne tako intenzivno, gotovo 30 godina. Dakle, u dnevnom narativu mi se stalno susrećemo sa pojmom tranzicija. Najčešće je on vezan za onaj koncept tranzicione pravde. U tom procesu sam intenzivno učestvovao kroz dokumentovanje ratnih zločina, kroz rad sa tribunalom, kroz objašnjavanje šta bi to trebalo biti zapravo tranziciona pravda u uslovima koje su specifični za Bosnu, jer je to koncept zapravo nastao u Južnoj Americi, počev od Čile, Argentine, Kolumbije, dakle tih zemalja u kojima se tranzicija odvijala potpuno na drugi način, recimo Južne Afrike, na potpuno drugi način i u potpuno drugim političkim okolnostima, gdje je jedan diktatorski ili režim ili jednu huntu zamjenjivao demokratski politički sistem, ili kao recimo na primjeru Južne Afrike gdje je apartheid napušten, ali njegovi ostaci su ostali. I to je bio ključni problem razilaženja u konceptualnom smislu sa mnogima koji su posjećivali Bosnu i s kojima sam se susretao. Zapravo, oni su uvijek zaboravljali da mi živimo sasvim drugi oblik, drugu vrstu tranzicije. Da je zapravo ta tranzicija iz jednog, pa evo, da kažem, autokratskog režima kakav je bio jugoslovenski pod jednopartijskim sistemom, ta tranzicija je započela nesposobnošću da se
reformira jugoslovenska zajednica, Jugoslovenska federacija. Interesantno je zapažanje recimo Ernesta Galnera u njegovoj knjizi Nacionalizam, nacije i nacionalizam, u kojoj on vrlo lijepo zaključuje da je svaka tranzicija zapravo novi sukob. Sukob sa starim, sukob sa navikama, sukob sa običajima, sukob sa prevaziđenim političkim sistemom čije su natruhe ostale prisutne. Dakle, mi smo u ex-Jugoslaviji nesposobni da reformišemo, ušli u jednu drugu fazu. Velikosrpski i velikohrvatski nacionalizam je vidio rješenje u ratu. Dakle, revolucije nisu bile moguće, kraj 20. vijeka, reforme nisu prihvaćene, dakle, ušlo se u rat. Dakle, agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu kao međunarodno i internacionalno priznatu državu je otvorila niz veoma kompleksnih pitanja. Nakon što smo preživjeli, nakon što genocid nije uspio, nakon što je 100.000 ljudi izgubilo život, većina njih u odbrani nezavisnosti države Bosne i Hercegovine, mi smo ušli u fazu tranzicije koja je trebala zapravo da promijeni odnose u Bosni, da ih stavi potpuno na druge osnove. Nažalost, Dejtonski mirovni sporazum je bio, da tako kažem, presudna tačka koja je, kako često čujemo i govorimo, obukla ludačku košulju kreiranjem jednog potpuno nespecifičnog, neobičnog političkog sistema u kome su etnonacionalizmi ostali sačuvani, u kome tranzicija ka demokraciji se pokušava realizirati kroz etničke zajednice, što je potpuno neprirodno, jer ne možete liječiti bolest uzrokom. Dakle, bilo nacionalizmom velikodržavnih aspiracija spram Bosne ili unutrašnjih kvislinških snaga koje su zapravo i dan danas žive i ovo što reče Adil redentista, mi smo bili zapravo osuđeni na ono što, evo, dadoh naziv zarobljenosti u tranzicione procese. Jesu neke stvari se mijenjale, međutim, suština je ostala netaknuta. Dejtonski mirovni sporazum je nagradio agresiju i rezultate agresije i time je zapravo uradio ono što nije smio da uradi. Na drugoj strani ostavio je netaknute ključne aktere. Kad govorimo o etnonacionalizmu, ja ne želim da pravim nikakve lažne balanse. Oni nisu isti, njihove namjere nisu iste, njihovi ciljevi nisu isti i svakom treba da bude jasno da postoje etnonacionalizmi u Bosni koji ne žele da vide Bosnu kao nezavisnu državu i naravno postoje etnonacionalizam, ja bih ga prije svega vezao za Bošnjake, nažalost to je istina, ne možemo od toga pobjeći, da se, kako je to jednom predsjednik Izetbegović rekao, sačuva teritorija koja se može prosperitetno kontrolisati. I naravno, sav taj tranzicioni proces se radikalno i ratni period i postratni odražavao na identitet građana. Vidite, kad govorimo o Bošnjacima, mada to uvijek ne volim, ja bih volio zato ću ovaj drugi dio svog izlaganja više vezati za ono što je moderni pristup izgradnji nacionalne države. Bošnjaci su se reafirmirali kao narod, kao etnička grupa, stekli su određene slobode. Jednostavno, taj period od 92. do 95. godine je na izvjestan način opečatio naš etnički identitet. Ono, kad dođe do rata, kad dođete u situaciju da vam je elementarna egzistencija ugrožena kao grupi, kada vas oni koji su neprijatelji ne vide kao pojedinca, nego vas vide kao dio kolektiviteta, kad vas prepoznaju po imenu, a ne po onome što ideološki, politički jeste, kada vas ubijaju ne zato što ste liberal, socijaldemokrata, nego vas ubijaju zbog imena koji nosite, onda se javlja jedna vrsta specifične solidarnosti unutar grupe zbog načina na koji ona je izložena toj eksterminaciji. Interesantno je to, eto, čisto onako da vam ilustrujem, ja sam kroz istraživanja ratnih zločina naišao na nekoliko primjera gdje kad po imenu nisu mogli prepoznati žrtvu,
jer ime nije govorilo ništa, pa je moj prijatelj, recimo jedan Dragan koji je živio na Grbavici, Batko je ušao u njegov neboder, prošao je pokraj njegovih vrata jer je na vratima pisalo Dragan. I nije obraćao pažnju na nastavak, na njegovo prezime. I Dragan je, hvala Bogu, uspio preživjeti. Druge koje je prepoznavao komšije po imenu, završili su u masovnim grobnicama. Dakle, mi nismo se našli samo ono što mi mislimo da jesmo, nego i to kako nas drugi prepoznaju zbog imena koje nosimo. Dakle, sve je zanemareno. Individualni identiteti su potpuno bačeni na stranu i vi ste reducirani na ono što nosi vaše ime. Dakle, pripadajući zajednici stradanja, mi zapravo učvršćujemo i tu vrstu etničkog identiteta. Međutim, na drugoj strani je potpuno potisnuto ono što je bit, a to je da je Bosna i Hercegovina država članica Ujedinjenih nacija. Da smo mi nezavisna država i da iz tog termina United Nations, dakle Ujedinjene nacije, a ne Ujedinjeni narodi, proizilazi i ono što je pokušaj, još uvijek slabašan, ali pokušaj da se izađe iz zatvorenosti u uski krug etničkog identiteta. Dakle, etnički identiteti postoje u Bosni, to ne smije niko negirati, ne treba negirati, to treba priznavati, jer, pazite, sve ono što se događalo tokom 18. ili 19. vijeka u formiranju nacionalnih država u Europi zapravo je vezano za integraciju. Dakle, Francuska buržoaska revolucija integriše ljude, svi su Francuzi, zanemaruje se etnička pripadnost i Franaka i Gala i tako dalje. Dakle, taj etnocentrični sistem je zamijenio jedan drugi sistem asimiliranja, što je naravno danas veliki problem širom Evrope, jer se i Evropi javlja taj problem da etnička pripadnost se u mnogim zemljama razlike su se potpuno negirale. Italija, recimo, postoji jedna lijepa izreka De Azeglija, Markiza de Azeglija, kad je 860. došlo do integracije Italije, kad je on rekao, sad imamo Italiju, valja nam napraviti Italijane. Dakle, ti procesi su, evo, 150, 200 godina išli ka tome da danas potpuno na drugi način percipiramo ono što je nacionalna država. Dakle, politička zajednica građana sa svim svojim etničkim, političkim, kulturnim i tako dalje razlogom. Dakle, ono što je meni bilo važno jeste da i ponovo otvorimo tu priču, dakle da ponovo afirmišemo, da ponovo progovorimo jer o tome šta znači izgradnja nacionalnog identiteta. Dakle, negiranje etničkog identiteta je kontraproduktivno u svakom slučaju i kad govorimo o našem bosanskom primjeru, dakle, kontraproduktivno je suprotstavljati bošnjaštvo, srpstvo ili hrvatstvo bosanstvu u ovom smislu pripadanja državi je kontraproduktivno. To, nažalost, neki ljudi rade i pripadnici akademske zajednice, jednostavno što nisu upućeni i neko reče prije nego što smo započeli, puno je titula, malo je znanja. Dakle, nemaju uopšte uvida u savremene koncepte, nisu proučili savremenu literaturu vezanu za oblikovanje nacionalnog identiteta, prije svega. Još uvijek živi u svijetu istočnog modela koji je naravno djelimično istočan, jer već Karl Schmitt u Weimarskom ustavu uvodi taj princip jedan etnos, odnosno etnocentralizma, etnocentrizma, jedan narod, jedna država i znamo gdje je to odvelo. Odvelo je direktno u fašizam. Dakle, mi u bosanskom slučaju moramo izbjeći da nacionalni identitet i nacionalnu pripadnost kao pripadnost državi ne vežemo nikako ili ne tumačimo iz nacionalističke pozicije, nego iz jedne nove kozmopolitske pozicije temeljnih ljudskih prava i sloboda. I ono što je trenutni sukob ovdje u Bosni, konceptualni sukob, jeste zapravo sukob građanskog
i sukob ovog etnocentričkog, pa i, evo, i redentističkog, ako hoćete, antibosanskog pristupa ovoj državi i priča o konstitutivnim narodima koja je potpuno rezultat jednog pogrešnog prijevoda originalnog ustava i razlike između konstitutiv i konstituent, dakle jednog haosa koji je nastao. Mi moramo uraditi sve da se stvari polako i postepeno kreću u sasvim jednom drugom smjeru. To neće biti nimalo lahak posao, on je komplikovan. Kad krećete po terenu, vi vidite kako je narod zapušten, kako ne razumije o čemu se priča, o čemu se radi, koliko je zapravo, kolika se opasnost krije u eventualnim političkim odlukama koje bi nas gurnule u krilo etnonacionalista, jer, znate, svaki nacionalizam, pa i etnonacionalizam je ekskluzivizam na određeni način. On isključuje, on ne okuplja, on zatvara u taj etnički identitet. On ignoriše svaku vrstu, svaki sloj individualnog, grupnog, profesionalnog identiteta i tako dalje. Dakle, ta isključivost tog etnonacionalističkog identiteta je smrtonosna za bosansku naciju, za Bosnu kao državu i sve treba učiniti da mi u godinama i u mjesecima koji slijede sakupimo intelektualnu masu ljudi koja će biti sposobna prije svega razumjeti, a ja prepoznajem mnogo ljudi koji razumiju o čemu se ovdje radi, dakle da okrenemo tu stranicu na drugu stranu i da objašnjavamo šta je i kakva je suštinska razlika između, prvo pojmovna, između etničkog pripadanja i pripadanja naciji kao političkoj zajednici slobodnih građana koje štite zakoni, a ne etnička pripadnost. Jer ono što nama uporno pokušavaju podmetnuti, jedno kukavičije jaje o suverenim narodima, što je potpuna besmislica, onda bi imali 3 poglavice, ne bi imali demokratske izbore i pogotovo ovo o legitimnom predstavljanju naroda zapravo je jedan veliki atak, perfidni atak na suverenitet države, na suverenost građanina kao slobodne individue. Jer bez obzira što mi možemo pripadati različitim identitetima, etničkim, profesionalnim, kulturnim i tako dalje, mi smo pripadnici političke zajednice koja se zove država i u kojoj elementarna, osnovna prava počivaju na pojedincu. To su zasade liberalne demokratije od John Locke preko Mila do današnjega dana i to se odustati od toga i prepustiti se nasilju etničkih elita bio bi porazno za nas kao građane ove države, dugoročno gledano, a to za sobom vodi, jer ako prihvatite floskulu o 3 naroda, o 3 nacije, kako vrlo često govori, jer u Bosni ne postoje nikakve 3 nacije, postoje etničke grupe sa svojim kulturnim specifičnostima i tako dalje i običajima. Dakle, ako prihvatite tu matricu, da u ovoj zemlji postoje 3 podijeljene nacije i 3 razdvojena etnosa koja nemaju nikakve dodirne tačke, vi zapravo vodite prema podjeli Bosne konačnoj, koju, boga mi, mnogi, pa evo ovih dana i otvoreno preželjkuju. Da ne govorim o incidentima, da ne govorimo evo o ovome o čemu je u uvodu govorio Adil. Dakle, mi zadajemo smrtonosni udarac vlastitoj državi, mi sebe guramo u jedan položaj apatrida nakon silnih žrtava koje su položene za njenu odbranu. Mislim da takvu vrstu kapitulantstva, nakon onoga što smo uradili od 92. do 95. braneći je i stajući odbranu Bosne kao multietničke zajednice građana, dakle, bi bio jednostavno jedna vrsta izdaje. Nažalost, evo vidite šta radi visoki predstavnik svih ovih mjeseci. Mi smo nijemi posmatrači. Dolazi čovjek o kome manje više niko ništa nije znao i onda se sad ispostavi da zapravo imamo nekoga ko urušava čak i takav Dejtonski mirovni sporazum u kome u članu 2 imate ugrađenu Evropsku konvenciju o ljudskim pravima,
koja je iznad svakog prava u Bosni i Hercegovini, ruše se presude suda u Strasburu koji je instrument zaštite te konvencije i jednostavno imate političku šutnju ljudi koji bi morali, koliko juče, da intervenišu i bez ovog poziva koji upućuje Adil, dakle, da intervenišu i da jednostavno, ako je nemoguće da se diplomatskim ili nekim drugim kanalima kroz organe države i predsjedništva nešto riješi, da se taj čovjek zaustavi, jer je to direktni atak na Bosnu i Hercegovinu. To je ono što sam htio ukratko da vam kažem. Ja ću, pošto je poveliki tekst, nema smisla ga čitati, ja ću predložiti Adilu da ga eventualno objavimo na njegovom sajtu, jer se ovakva vrsta susreta, čini mi se, prije svega treba fokusirati na evo našu međusobnu razmjenu mišljenja, pogleda i dodavanja novih znanja, jer zaista znanja su nam potrebna, pogotovo da mladu generaciju, ljude na fakultetima, učimo tim stvarima, jer sam u polemici sa jednim akademikom koji ovih dana priča o etničkom bosanstvu, pokušava da ga ubijedim da je to potpuna besmislica, da bosanstvo može biti samo ovo o čemu sam naprijed govorio, dakle pripadanje državi. Kaže on, pa zadatak nauke je da tumači stanje. Ja kažem, ok, jeste to zadatak nauke, ali je zadatak nauke i da ponudi viziju, da ponudi nova rješenja, da upozna javnost sa onim što govore savremene teorije nacije i izgradnje države. Dakle, evo možemo preći na ovu komunikaciju, da tako kažem, sa vama koji ste online pratili i bili prisutni ovih 20 minuta. Hvala lijepo našem uvodničaru. A sada da pređemo na diskusiju kako je to kod nas uobičajeno. Vidim da se neko javlja za riječ. Evo, Sanaden Lavić je digao ruku, da vidim da li ima još neko, da odmah zabilježim. Dženana poslije Sanadina, a ostali neka se javljaju. Sanadne, izvoli, ja sam da ja uzmem ovdje, bilježim svoje. Može. Hvala lijepa, Adle. Sve vas srdačno pozdravljam i prije svega želim se zahvaliti gospodinu Mirsadu zato što je danas vratio nas na pravi kolosijek i omogućio nam da ponovo budemo u žarištu bitne priče ili bitnog narativa, odnosno bosanskog pitanja koje je postalo ključno pitanje naših dana i noći. Gospodin Tokača je započeo sa identitetima i uvodeći jedan savremeni antropološko-sociološki narativ koji nas podsjeća da je identitet živa struktura koja je suštinski dinamična i koja se kontekstualno mijenja i kontekstualno je ovisna. Mi smo, nažalost, izloženi već decenijama na ovim prostorima suspektnim narativima koje Tokača također vrlo jasno kritizira, a koji nas uvjeravaju da su identiteti jednom zauvijek dati. Jedan od tih najmonstruoznijih narativa bio je onaj koji je širio Milorad Ekmečić, velikosrpski historičar porijeklom iz Šurmanaca, koji je tvrdio da jedina prava nacija na Balkanu su Srbi. Pazite, etnička grupa je pretvorena u naciju na osnovu njenih religijskih, jezičkih ili nekih drugih karakteristika koji su oni smislili. A svi ostali koji žive na Balkanu su Makedonci, Crnogorci, Bošnjaci, Hrvati i tako dalje, vještačke nacije. Odnosno, tu se podrazumijeva da je identitet koji je negdje nekada definiran i dat vječno zakovan. Mi moramo uvesti jedan drugačiji način mišljenja i gledanja. Želio bih danas stvar vrlo jasno i precizno reći. Dakle, mi u Bosni
ne smijemo naletiti na model da se nacija pravi na etničkoj ili religijskoj ili jezičkoj osnovi. Dakle, to bi bilo, tu se slažem sa gospodinom Tokačom, to bi bilo pogubno za ovu zemlju, to bi je iznutra kao bomba razorilo. Vidite sada, Dayton nije slučajno ostavio mogućnost da krenemo u jednom ili drugom smjeru. A drugi smjer koji mi ovdje preferiramo i za koji se mi zalažemo decenijama, dakle nije počela priča o bosanskoj naciji sa nama. Postoje tu ljudi kakav Enver Redžić i još desetine i desetine drugih. Jeste u stvari ideja da se ovdje nacija gradi na državi, na državnosti. I onda nacija i država u stvari su sinonimi, odnosno državljanstvo bosansko ili bosanska nacionalnost su sinonimi. Vidite sad koji je paradoks. Danas unutar onih koji se najviše kunu da su za Bosnu, na primjer Bošnjaci, danas kod njih vrlo dominantno i glasno prevladava diskurs da su Bošnjaci nacija. Ok, ako su Bošnjaci nacija, i to sluša Kissinger, na primjer, taj veliki zločinac, i kaže Kissinger, ako tamo postoje nacija, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, dajte brzo podijelite to i napravite 3 nezavisne nacije. Jer u savremenom svijetu nacija je državljanstvo, država. I vidite sada, ljudi koji negiraju bosansku nacionalnost, koji javno pišu knjige protiv bosanske nacionalnosti, u redovima naivnih bošnjačkih demagoga, ideologa i političara se slave kao veliki ljubitelji ili zagovaratelji Bosne i Hercegovine. Dakle, da pojednostavim stvar, mi treba da gradimo bosansku naciju na državi, odnosno na jedinstvu, političkom jedinstvu svih njezinih građana. To nije jednostavan proces, to nije proces koji se pravi jednom naredbom, jednom knjigom, jednim dekretom, to je proces na kome se generacijski radi, ali njegova je osnova postojanja države Bosne i Hercegovine. Oni koji bi htjeli da prave naciju na etničkoj grupi, na religijskoj grupi, na jezičkoj grupi ili nekoj drugoj grupi društvenoj, prave nam veliki problem, ali mislim da to rade ciljano i smišljeno, jer na taj način se onemogućava uvođenje Bosne i Hercegovine u savremeni sistem nacija, savremeni svijet u kojem živimo. Ako pogledate u kojoj epohi Evropa se danas nalazi, to je epoha nacionalizma, stvaranja nacionalnih država. Mi još nismo izašli iz te epohe i ta epoha se širi cijelim svijetom. Počinje u Engleskoj kao prvorođenoj naciji i nastavlja se na Holandiju, Belgiju, Francusku, Italiju, Njemačku, Istočnu Evropu i tako dalje. I mi smo u tome talasu i još živimo u toj epohi. Naivno je, neodgovorno s naše strane da tu epohu zanemarimo i da ponovo naletimo na sovjetske modele, neomarksističke modele, modele borbe klasa i tako dalje, a ne živimo u ovome europskom konstruiranju država kao nacija. I da budem hegelijanac na kraju, povijesno ispunjenje jednog naroda, jedne grupe ljudi, kakav je bosanski narod kroz povijest, jeste za okruženje u njegovoj državi. I država je u stvari ispunjenje smisla postojanja jedne ljudske zajednice. A mi hoćemo da Bosna i Hercegovina bude multietnička, multireligijska, multilateralna država po uzoru na ostale evropske države. I na kraju bih rekao da ovo što zadnjih 25-30 godina živimo sa visokim predstavnicima nije doprinos. Nažalost, Christian Schmidt, moram ga pomenuti danas, nije doprinos razvijanju evropske demokratske države Bosne i Hercegovine, nego je, čini mi se, i to je postao sasvim jasno, visoki predstavnik Christian Schmidt postao asistent ili izvođač radova za interese Republike Hrvatske i interes Republike Srbije. A to nama danas ne odgovara i morali bi o tome vrlo jasno početi govoriti. Dakle, za bosansku naciju kao zajednicu političku ravnopravnih, slobodnih, jednakih građana. Hvala lijepa. Hvala lijepo profesoru Laviću, a sada Renana Delić, u međuvremenu samo da provjerim da nije neko se smislio da će govoriti. Da vidim da li je neko diže ruku. A Sabina, ja vidim ruku Sabina, vidim Safet, evo Sabina. Safet. Ima li još? Profesor Knežević.
Aleksandar Kređe, Sandar Knežević. Dobro, hvala. Dakle, idemo ovim redom kako je prijavljeni. Dakle, Dženana pa Sabina. Hvala predsjedniče, pozdrav svim prisutnim. I zahvaljujem gospodinu Tokači na izlaganju za nas ključnoj temi nacije. Ja bi se danas, međutim, u ovom svom komentaru vezala za ono što radi visoki predstavnik na razgradnji naše države. U kontekstu provođenja velikoդržavnih projekata koji su presuđeni od strane najviših internacionalnih sudova, treba ga spomenuti jer on ide na Evropski sud za ljudska prava da bi rušio presudu u slučaju Kovačević protiv Bosne i Hercegovine i time ni podaštavao samo Evropsku povelju o ljudskim pravima. Istovremeno on krši i Dejtonski ustav u koji je Evropska povelja o ljudskim pravima ugrađena kao ono što stoji iznad svih zakona o državi. Htjela bi napomenuti činjenicu da na Evropskom sudu za ljudska prava postoji veća apelacija protiv Šmitovog nametanja izbornog zakona u izbornoj noći, što je također protiv Evropske povelje o ljudskim pravima. Riječ je i tu o kršenju te povelje. Predlažem da se obratimo, pored svih koje je predsjednik spomenuo na početku u svom uvodu, da se obratimo i Evropskom sudu za ljudska prava protestnim pismom protiv Šmitovog takozvanog svjedočenja, protiv presude u slučaju Kovačević, te da im skrenemo pažnju na više nego upitan kredibilitet Šmita, obzirom na njegovo kršenje Evropske povelje o ljudskim pravima, spominjući i apelaciju protiv njegovog nametanja izbornog zakona, koja je već predata, to svi znamo, Evropskom sudu za ljudska prava, kao i to da je on očito neprofesionalan i otvoreno pristrasan u podržavanju politike HDZ-a koja nastoji svim političkim sredstvima ostvariti ciljeve UZP-a koji je presuđen od strane Haškog tribunala. A to je moj prijedlog, nadopunila bih na listu svih onih koje je već predsjednik iznio na početku, kojima se treba obratiti. I ja bi toliko. Hvala vam. Hvala lijepo, Dženana. A sada molim da riječ uzme Sabina, neka se pripremi Safet Ali-Spajić. Sabina, samo mikrofon. Dobro. Da li me čujete sad? Čujemo, sve u redu. Hvala, pozdravljam vam sve koji ste prisutni. Želela bih reći na osnovu tog kojeg sam sad čula kao vas sviju koji ste govorili, meni se čini da u Bosni se dešava kontrasocijalna revolucija gdje su primitivci došli do kapitala i koriste antidemokratske savjetnike i zato država ne može da ide naprijed. A sad mislim da taj etnički pripadnosti u Bosni, to ne možemo izbjeći, ali to mora dolaziti u kontekstu države, a ne na osnovu pojedinaca. Hvala vam. Hvala, Sabina. Safet Ali-Spahić, neka se pripremi profesor Knežević. Evo, i ja vas sve pozdravljam i našeg uvodničara na izuzetno vrijednoj temi i kako su rekli prethodnici, hvala Bogu da se vraća ovo u eter. Ono što sa svim se slažem, želim da postavim jedno pitanje, pa ukoliko je naš uvodničar u stanju da odgovori je ovu današnju diskusiju i sve druge, ajmo reći, akademske diskusije i razgovore, obični ljudi nekad veoma teško i razumiju. Ono što mene interesuje kao običnog čovjeka je sljedeće. Kad se krećete teritorijom države Bosne i Hercegovine i svim obilježjima tamo gdje se možete vidjeti gdje ima države, gdje nema države. Pa u tom kontekstu pitao bi našeg uvodničara kako je moguće kad zakon propisuje da sva obilježja moraju biti, evo primjera, jedna općina mora imati obilježje države, u svakom kabinetu načelnika opštine mora imati obilježje jedne države, u sve ono etničko ili entitet, kanton i sve što ima. Kako je to moguće? Danas smo svjedoci, odemo u Neum,
tamo nema zastave države Bosne i Hercegovine, izađete iz Sarajeva, gore krenete prema istočnoj Bosni, tamo više nema države Bosne i Hercegovine, dođete u Banja Luku ili svugdje, evo ovaj slučaj što je bio u Jajcu, a ono možda je to neko psihološko pitanje, kako je moguće da obični ljudi to ne vide, ne reaguju jednostavno i kako vi mislite da se pobjedi ovaj etnički sindrom, ja bih ga nazvao, koji se sve više i više prisvaja da je nacionalni, a da se totalno gurne u stranu taj nacionalni, odnosno državni, a vi ste fino napomenuli da je država Republika Bosna i Hercegovina primljena 22. maja 1992. godine u članstvo Ujedinjenih nacija. U tom kontekstu, znači, pored ovih svih inicijativa koje ja podržavam, što spominjemo da treba se uraditi više nego očito uloga ovog zadnjeg visokog predstavnika, pa ja bi mogao reći, ali da ne bi bili prozvani da smo mi protiv nečega, on već može sebi pripisati takozvani visoki predstavnik, jer on, ako visoki predstavnik za cijelu državu Bosne i Hercegovine dode u Banja Luku i ne vidi državnu zastavu Bosne i Hercegovine, gdje je određen iz Ujedinjenih nacija da štiti interese te države, kako je moguće da ne reaguje? I evo ono mene što zabrinjava, znači na 2/3 danas države Bosne i Hercegovine mi nemamo obilježja te države protiv koje se sve čini i nije ni čudo ovo što dokle smo došli. Znači moramo prodrijeti i u misao, u psihu običnog čovjeka koji je veoma, vi ste spomenuli, zbunjen. Mnogi izlaze danas u javnost i miješaju kruške i jabuke ili šta je etnija, šta je nacija i probaju nešto na silu da urade, da proguraju, što je svakako protiv, imaće negativne posljedice za državu Bosne i Hercegovine. Eto, toliko, znači ukoliko možete da mi odgovorite zašto se zakon ne primjenjuje da se na cijelom prostoru države Bosne i Hercegovine nema obilježja države Bosne i Hercegovine i tamo što kaže zakon nek to ispod. Znači ja nemam ništa protiv ako je po Dejtonskom ustavu postoji 2 entiteta, postoji 10 kantona, postoji distrikt Brčko i sve, zašto, a tamo stoji fino u zakonu, da ponavljam još jednom, da u kabinetu svakog načelnika svake opštine na prostoru Bosne i Hercegovine mora se istaći državni grb i na zgradi te opštine državna zastava. Hvala vam puno i svako dobro. Hvala lijepo, Safite. Sada profesor Knežević. Profesor Knežević, samo da pogledam da li se neko javlja pa da mogu registrovati. Za sad ne vidim. Izvolite, profesor Knežević. Pa, malo smo svi suzili onu ugodnu temu, nažalost ja ću suziti i neću dugo. Prije neka 2 mjeseca zvao me predsjednik jedne političke stranke, čovjek koga bi svi podržali, koji nije član narodnosne političke stranke, nešto da diskutujemo ih, on spominje, kaže Republika Srpska ipak republika. Ja kažem u Dejtonskom mirovnom sporazumu i pokažem u mjesto, naglašeno je da Republika Srpska nije republika, nego da je to naziv entiteta. On, predsjednik političke stranke, kaže nisam znao, a odakle vam ustav? Htio sam reći, nađi dijete od 10 godina, reći da treba, pa ćete naći ustav da ima na webu, na portalu Ujedinjenih nacija, jer je Savjet bezbjednosti usvojio i pa... Nešto koči internet kod profesora Kneževića. Evo da malo sačekamo, možda ćemo se popraviti. Evo da puta govorili, sad je bio skup u Beogradu, kažu 2 srpske nacije se našle i nijedan medij ne reaguje, to su 2 srpska naroda koji imaju u imenu srpski, a nisu nacije, ni političari, ni mediji, niko ne reaguje. Jednostavno, još uvijek smo u fazi koju smo bili 80
90. godina, da nam se poturaju pogrešni termini, pogrešne misli, a da mi to ne reagujemo. Ja bih predložio da se na web stranici našeg kruga 99 samo postavi link Ustava, pa eto na engleskom jeziku, da ga neko može pogledati, da predsjednik političke partije ne zna gdje da se može na internetu naći original Dejtonskog mirovnog sporazuma. Toliko hvala. Hvala profesoru Kneževiću. Da li se još neko javlja za riječ? Azar, nemoj da te prozivam, bogati. Evo me, evo. Hajde Azra, a nek se pripremi Slaven Kovačević. Današnja tema je zaista izuzetno bitna i naziv je izuzetno kvalitetna. Međutim, ono na što ja želim skrenuti pažnju jeste da moramo veoma hitno reagovati. Nije baš u skladu sa tranzicijom i sa nazivom teme koja jeste bitna, ja je ni slučajno ne dovodim u pitanje, ali nama, da tako kažem, gori pod nogama. Odlaskom Kristijana Šmita, ja ga više neću zvati visokim predstavnikom jer više ne priznajem da kao visokog predstavnika, a makar ja bila kao Dodik. Odlaskom u Strasbourg i svjedočenjem u korist Republike Hrvatske, odnosno sestrinske njihove stranke HDZ-a, BiH i Čović, on direktno ruši i Dejtonski mirovni sporazum i našu zemlju dovodi ljudi na ivicu rata. Ako bi sud u Strasburu uvažio njegovu argumentaciju da je neophodno radi očuvanja mira zadržati etničku pripadnost kao bitan postulat Ustava Bosne i Hercegovine, došlo bi u konačnici do agresije i do oružanih sukoba na ovim prostorima. S druge strane, postavilo bi se automatski pitanje presuda svih Sejdić, Finci, Case Law, kako to oni nazivaju. To je ovih naših 6 presuda koje sve kažu članu 46 iz Boje, a iz Fincijeve presude, da je sada u to vrijeme kada je pisano 18 godina nakon rata poželjno ukloniti etničke razlike u samom Ustavu, iz Ustava i omogućiti svim građanima Bosne i Hercegovine jednakost i ravnopravnost u svim segmentima života, a u skladu sa Evropskom konvencijom. Dakle, kad bi se oborila presuda Kovačević, u što se ja nadam da se neće desiti, a i poduzet ćemo sve sa svoje strane da ne dođe do toga, postaju upitne sve ove prethodne presude, jer dolazimo u koliziju. Evropski sud za ljudska prava je u 5 presuda rekao da je sadašnji aneks 4 opšteg okvirnog sporazuma za mir u svojstvu Ustava diskriminatorski, odnosno da su odredbe tog Ustava diskriminatorske ako govorimo o ljudskim pravima koja su uvijek pojedinačna, koja štite isključivo prava pojedinca, a nikako kolektivitet. Dakle, kako će se tad postaviti sud u odnosu obara presudu Kovačević, a šta će uraditi sa ovih 5 prethodnih presuda koje je donio? Hoće li i njih poništiti ili će nas dovesti u neko stanje zaleđenosti u kojoj obespravljenosti, anarhije, ja više ne znam
Pravno je to nemoguće, meni je to pravno nespojivo. Obaranje presude Kovačević dovodi u pitanje, ponavljam, ovih 5 presuda pravno govoreći, u skladu sa odredbama Konvencije o zaštiti ljudskih prava. Džanana je predložila i drugi su predložili i hitno je da se obratimo mi također najprije PIK, jer visoki predstavnik prema mojim saznanjima se sam prijavio, odnosno tražio da bude treća strana od interesa pred Evropskim sudom, pred Velikim vijećem u predmetu Kovačević, kako bi objasnio da ne treba dirati Dayton, kako bi navodno štitio Dayton. On je to uradio na nagovor Andreja Plenkovića, premijera, dakle, agresorske Republike Hrvatske, a bez saglasnosti PIK-a. Sazvao je hitnu sjednicu PIK-a kako bi isposlovao od njih odobrenje za taj svoj čin. Zbog toga bi bilo najhitnije prvo obratiti se PIK-u, a odmah zatim i direktno Strasburu po istom principu treće zainteresirane strane. To ćemo odlučiti, hoće li to biti krug 99 ili još NGO-a, da li će nam se priključiti, da li ćemo tražiti od dijaspore da i oni organizuju jedno takvo pismo da se obrate sudu za ljudska prava, odnosno direktno Velikom vijeću i odboru ministara. Jako je bitno obratiti se također odboru ministara, jer je to tijelo jedino koje je nadležno za implementaciju presuda Europskog suda za ljudska prava. Pa bi mogli upitati odbor ministara šta će se desiti sa već presuđenim slučajevima ukoliko se obori presuda Kovačeviću. Prosto ja sam malo emotivno govorila i nepripremljeno, istina, nisam ništa ni pripremala, nikakav govor, ali eto, ovo su neka moja razmišljanja, pa vas molim da obratite pažnju, eto, da date ideje, prijedloge, ali moramo hitno reagovati, nemamo vremena, zaista svaki dan nam je izgubljen dan koji propustimo, a da ne reagujemo. Hvala, toliko od mene. Hvala, Azra. A sada Slaven Kovačević. Da li se još neko javlja? Ne vidim. Slavene, izvoli. Hvala, predsjedniče. Uz uvažavanje našeg uvodničara i njegove teme koje je izvanredno predstavio, ja sam se javio samo da vam se zahvalim što govorite o ovom predmetu koji sam pokrenuo i još traje pred Europskim sudom za ljudska prava. Hvala vam na podršci. Čuo sam sve što ste kazali, neka mi gospodin Tokača ne zamjeri, kazat ću par stvari koje možda nisu u okviru njegove teme, to naravno može prekomentirati ako želi ili ako ne želi, on naravno ima svoju temu. To je čovjek koji, ne znam, par decenija radi na tranzicijskoj pravdi i šta je on sve uradio za ovu našu zemlju u toj tranzicijskoj pravdi i pokušavanju da se promovira ona. Ja mu stvarno kapu skidam. Čak je bio napadan svoje vremeno radi podataka koje je on iznosio kao činjenice, a drugi su mislili potpuno druge činjenice i trpio jako velike pritiske. Sve je on to izdržao, ja mu se zahvaljujem u svojim. Oko ovoga drugog pitanja vidim da imate određene namjere, ja vam se zahvaljujem, naravno krug 99 će uraditi ono što misli da treba da uradi, ali podijelit ću samo nekoliko podataka sa vama da tačno znate informacije. I ja čvrsto stojim iza onoga što sam kazao za ovu jednu televiziju i hvala im što su stavili cjelokupan klip. Ja radi svog zdravstvenog stanja nisam mogao otići u studio, ne mogu da se kreće, imam problema sa nogom. Da bih mogao otići 30 minuta i izdržati emisiju, preveliki su bolovi, da bi ja imao koncentracije za 30 minuta, ali za jedno 5 do 5 minuta mogu. Dakle, Kristijan Schmidt u svojstvu visokog predstavnika laže, ponavljam, laže da ga je Europski sud za ljudska prava pozvao da se tamo obrati u svojstvu prijatelja suda.
Dakle, to je taka notorna laž da je to nešto nevjerovatno. Ja postavim svu dokumentaciju kojom to mogu argumentirati. To je jedan od razloga zašto sam se ja obratio Piku. Istina je kako se Christian Schmidt obratio Europskom sudu za ljudska prava putem jedne britanske advokatske kancelarije, vrlo eminentne, koja se zove Blackstone Chambers, i tražio učešće u mom predmetu u svojstvu po pravilima suda, treća strana intervencije. Dakle, to je tačan intervention, third party intervention, dakle, intervencija treće strane. On želi biti strana u ovom postupku. I to je ono što je on tražio i to je ono što mu je Europski sud za ljudska prava odobrio. To se sve desilo u jako malo vremena nakon posjete premijera Plenkovića. Vrlo je čudno da recimo Europski sud u roku 24 sata odobri takvo postupanje, jer za takvo postupanje sudu treba sigurno više vremena da vidi ko je taj ko se obraća za status treće strane, šta može reći, šta ne može reći, koliko je njegov doprinos u predmetu značajan ili nije, ali to on su 24 sata to odobrili. I ja sam onda tom linijom počeo da razgovaram sa ambasadorima zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, njih je 9, plus 2 posmatrača, Holandija odnosno Nizozemska i Španija, izvinjavam se, i došao do saznanja da PIK nikada nije dao saglasnost Christianu Schmidtu za takvo nešto. I ja sam se onda vratio PIK-u tražeći da oni donesu odluku da se Christian Schmidt i OHR povuku iz mog predmeta osmi statusa treće strane, jer je to u suprotnosti sa aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tamo u članu 2 imate nadležnosti visokog predstavnika i, kako sam kazao, i u najširoj i najkreativnoj interpretaciji tog člana 2 ne možete naći nadležnost ili mogućnost da se visoki predstavnik pojavljuje pred internacionalnim sudovima, bilo kojim sporovima koji se vode u korist ili protiv Bosne i Hercegovine. Tako nešto ne postoji. Otkud njemu ideja da tako nešto uradi, ne znam. Naveo sam tamo u tom pismu da sam ja koristio instrumente koje mi daje Dejtonski mirovni sporazum. Dakle, svi znamo, govorimo o članu 2.2 Ustava Bosne i Hercegovine, koji govori da je Evropska konvencija nadređena svakom pravu u Bosni i Hercegovini. Ali ja sam spomenuo da sam koristio instrumente iz aneksa 6, koji govori isključivo o ljudskim pravima, i to potpada pod civilni aspekt Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji visoki predstavnik apsolutno ne poštuje. Iz to dakle, kad pročita taj karca i po teksta koji je potpisao neki Britanac, tamo se vidi da on zapravo ima namjeru, dakle, ne da se vidi, nego on iskazuje namjeru da, onako kako je to i Plenković kazao u svom javnom istupu ovdje, da Dejtonski mirovni sporazum malte ne kao internacionalni sporazum nadređen svim drugim internacionalnim sporazumom. On bi trebao biti na nekom vrhu piramide i sve treba da proizlazi iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, što je netačno. Možda i naše članstvo u Ujedinjenim nacijama treba da proizlazi iz nekog Dejtona, što je isto također netačno. I gdje su kazali sljedeću rečenicu da je zapravo implementacija presude Kovačević može destabilizirati zemlju. I ja mislim da je obratno, da etničke podjele u Bosni i Hercegovini destabiliziraju zemlju, a ovo što ja pokušavam jest da etničkih podjela više nema sa ciljem stabilizacije zemlje, i da je Dejtonom utvrđeno način raspodjele moći, kako on kažu, power sharing između konstituentnih naroda, koji eto ne bi trebalo dirati. Jer ako se naši taj power sharing, onda bi to moglo imati neke neželjene posljedice. I ja opet mislim obrnuto, ovdje manjina upravlja većinom i da je to izvor sve destabilizacije. Iz toga što je on tamo napisao, ja vidim da je čovjek itekako pristresan. Njegova retorika, da bude stvar još zanimljivija, kronološki ću vam kazati. U njegovom obraćanju pred Vijećem sigurnosti u maju ove godine čovjek mrtvo hladno kaže treba izabrati kandidate iz HDZ-a za sudiju Ustavnog suda, pa sad mi je loše prevedeno, nije loše prevedeno, možda neko nije uhvatio. Čovjek je to rekao. Čovjek je to rekao. Dakle, tu vidite taj dio. Ne idem ja da se slikam sa ljudima koji obožavaju ratne zločince, nego Christian Schmidt ide pa se slika s ovim ljudima koji se slikaju sa Darijom Kordićem, smatrajući ga nekim herojem, pa čak misle reći da on je odležao svoju kaznu, više čak nije ni ratni zločinac. Jer kad bi to tako upravo bilo.
On ide i slika se s njima, ali ne na ovim sastancima gdje on po svom poslu mora sjediti sa predstavnicama političkih stranaka. On ide na tenski turnir pa sjede s njima. On ide u neke restorane pa sjedi s njima. On dakle u neformalnim sastancima sjedi s njima. Kako to drugačije protumačiti nego kao indirektnu podršku onome što je zamišljeno tokom rata, pa nije moglo ratnim ciljevima, pa se sad to pokuša implementirati mirnodopskim ciljevima, a što je sud u Hagu utvrdio kao udružen zločinački poduhvat sa ciljem stvaranja etnički čiste teritorije koja će biti pod upravom Zagreba, pa u slučaju da dođe do secesije, da se ta teritorija pripoji Hrvatskoj. Tako piše u presudi. Slična stvar je i sa ovom drugom stranom, srbijanskom, u kome on, vidim, povlađuje njima. Njemu je tu dežurno smetalo, ali bi on sa Vučićem vrlo jednostavno se dogovorio oko nekih stvari koji se tiču podjele Bosne i Hercegovine. I opet ga moja presuda i u tom kontekstu remeti. I da završim s ovim, dakle, da, rekao sam i tu činjenicu, on je bio ministar poljoprivrede, to svi znamo. I onda, čitajući natpise u medijima kako je neki diplomata sa strašnim iskustvom, izvinite, kako ministri poljoprivrede stiču diplomatsko iskustvo, meni nije jasno, možda ima neki tajni put. A to da nima neko veliko diplomatsko iskustvo, ja dokazujem suprotno, zato što je on nazvao sve nas smećem. Kad ga je jedna novinarka nešto pitao. To da je on ljubitelj nacističkih ratnih pilota, ja ću sad pokušati dok traje sesija da stavim članak o tome u kome je on, dok je radio u Ministarstvu odbrane Njemačke, pokrenuo inicijativu i žustro se angažovao da se jedan nacistički ratni pilot amnestira i da mu se čak to orden dodijeli. A taj čovjek koji je bio vezan za Geringa, Hitlera direktno, je radio vrlo loše stvari po Evropi, čak je bombardovao neke od gradova, gdje Christian Schmidt ovako kaže, pa taj čovjek je toliko volio da bude pilot, on je toliko volio svoj posao da ga je toliko čestito radio. Znate, to je mene podsjetilo nadvrano od jednih nacističkih oficira koji Nürnbergu rekao da on nije ništa kriv, on je samo radio svoj posao, pa je pritom sticajem okolnosti počinio holokaust. I ko biva, on nije ratni zločinac, on je samo radio svoj posao. Daj, majstore, ti si ratni zločinac i počinio si holokaust. Tako isto brani Christian Schmidt tog nacističkog ratnog pilota. Takav nam je čovjek visoki predstavnik. I vidim, sad ljudi govore kako ćeš reći da je on nacista. Ja sam kazao da je on ljubitelj nacističkih pilota. I kazao sam da Bosna i Hercegovina kao suverena država u svom tkivu ima ugrađen antifašizam. Mi imamo ugrađen antifašizam u svoje tkivo i da se znamo izboriti sa svim oblicima fašizma i nacizma i da ćemo se izboriti. Jer ako se ne izborimo s ovim dakle ovo drugi postskriptum danas, ima plan Republike Hrvatske i zato je angažovana ova kuća. Njima smetaju ove presude Evropskog suda. Ne samo moja, sve ove presude koje postoje. Jer one remete njihovu koncepciju da oni putem izbornog zakona i ustavnih promjena koje je bilo u njihovu korist upravljaju Bosnom i Hercegovinom tako da izuzmu dio suvereniteta. To im je strategija. I oni pokušavaju da kažu da je Dayton nadređen svim internacionalnim sporazumima, pa i Evropskoj konvenciji za ljudska prava. To im je nastojanje. I dali su enormne pare. Ja sam pitao PIK, ko tu advokatsku kuću plaća? Tamo su retaineri po par stotina hiljada maraka. Retaineri uplata. Vi uplatite i onda se to troši, zavisno koliko on tamo dopisa dostavlja, koliko podnesaka će uraditi. Ko to plaća? I ispade ovako, da Europska unija koja sufinansira ured visokog predstavnika, plaća Kristijana u OHR da on plati jednoj advokatskoj kući koja će srušiti evropske standarde u Bosni i Hercegovini. Znate koliko to onda ide u neku krajnju. Dakle, plaća Evropska unija, misleći da on ovdje radi neki dobar posao i da treba da zaštiti civilni aspekt Dejtonskog mirovnog sporazuma, a on koristi ta sredstva da radi protiv evropskih standarda. Posebno protiv Lisabonskog sporazuma gdje eksplicitno piše u članu 6, 2 i 3 da Evropska konvencija je dio pravne stečevine Evropske unije. Tako da ovo što radi Christian Schmidt je jako opasno, to je neprimjereno, on nije nepristrastan, on je jako pristrasan i on pokušava da zaštiti sistem koji nas neće odvesti ni Evropsku uniju ni NATO. Ako to njemu pođe za rukom, ljudi, ja nisam siguran šta se od ove zemlje može desiti. Svi su scenariji onda otvoreni. I zato to odgovornost ne nosimo mi, zato kažu da Slaven je nediplomatskim jezikom. Pa znate, jednom poljoprivredniku iz Njemačke ne može drugačije objasniti.
nego da koristiš fraze koje on jedino sluša. Da ja njemu diplomatskim frazama pokušam nešto objasniti, ja nisam siguran da će on to shvatiti. Ne prihvatiti. Dakle, ja sam morao da kažem njemu na jeziku, jedinom jeziku kojem razumije, a to je na ovom prizemnom obliku komunikacije, jer valjda poljoprivrednici tako komuniciraju. Dakle, izvinjavam se poljoprivrednicima. Ovo poljoprivrednik je meni ilustracija da je on bio ministar poljoprivrede koji je došao za visokog predstavnika. Svakom pojedinačnom poljoprivredniku se izvinjavam, vi ste čestiti ljudi, vi radite čest posao, ali taj poljoprivrednik iz Njemačke, kao koji je bio ministar poljoprivrede, došao nam ovdje da nam drži sveto slovo, to je problem. Niti on ima diplomatskog iskustva, niti on zna pravo ovako koliko bi trebao da ga zna, a pravi štetu u ovoj zemlji. I zbog toga trebamo da dignemo glas protiv njega. Radi države Bosne i Hercegovine, ne zato što je to nam dosadno, pa sad nešto treba da radimo. Moramo da učinimo sve, jer ovaj čovjek ide da razara tkivo ove zemlje. Ako mu uspije, onda od ove zemlje nema ništa. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo, Slavene. Ne stani. Ima li još neko da se javlja za riječ? Ne vidim. Evo, prije nego što dam riječ našem današnjem uvodničaru, hoću samo da podsjetim da smo mi kao krug 99 Uredu visokog predstavnika Vijeća za implementaciju mira svim članovima vijeća 6. juna 23. godine uputili otvoreno pismo u kojem smo između ostalog ukazali na sva prethodna nečinjenja visokog predstavnika na način koji odgovara Bosni i Hercegovini, odnosno da je upitno da li visoki predstavnik poseže za donošenje odluka koje očito nisu dijelom njegovog mandata, kao što je to odluka od 2. oktobra 22. godine kojim je izvršena intervencija samo u jednom BiH entitetu, a da pri tome ne postoji druga strana koja otežava implementaciju civilnog aspekta Daytonskog sporazuma. Ako se ima u vidu da u toj intervenciji nije postojala druga strana i da se obvezujuća odluka isključivo odnosi na jedan BiH entitet Federaciju Bosne i Hercegovine, onda je sasvim jasno da se ne radi o institucijama Bosne i Hercegovine na koje se isključivo odnose bonska ovlaštenja i tako dalje. To je naše pismo, ima 9 tačaka, samo vas posjećam na njih i naravno nismo dobili nikakav odgovor, eto prije godinu dana nismo dobili nikakav odgovor od ove institucije nego institucije Vijeća za implementaciju mira. Naravno, to govori o nivou njihovog rekao bi, stvarnog demokratskog potencijala, a s druge strane i rekao bi pomalo brutalno kolonijalnog odnosa prema jednom od bitnijih aktera civilnog društva u Bosni i Hercegovini, krugu 99. To nas naravno ne treba da spriječi da mi podnosimo da pišemo pismo ponova Vijeću za implementaciju mira, kao što smo isto tako i prethodno se obratili, sad nisam mogao naći tačno kad, Europskom sudu za ljudska prava, upozoravajući ih na to da se ne smije dozvoliti da se pred Europskim sudom za ljudska prava pojave nelegalni zastupnici države Bosne i Hercegovine u slučaju Kovačević. Ovo samo podsjećanje radi, ali to svakako ne sprečava nas da činimo ovo što većina je danas i diskutovala i govorila, a to znači da se ponovo obratimo sa našim pismom. Istovremeno da ne bi kasnije posle Mirsa da uzmao riječ, hoću da zaključim i sljedeće. Pored ovih pisama mi smo zatražili da predsjedništvo Bosne i Hercegovine donese odluku o proglašenju Kristijana Šmita personom non grata u Bosni i Hercegovini zbog očito zlonamjernog djelovanja prema Bosni i Hercegovini u smislu njene budućnosti i s druge strane stabilnosti i mira u Bosni i Hercegovini. Također mi smo zaključili da pozovemo i druge nevladne organizacije da se ne odazivaju na pozive
da se ne zaziva i ne poziva Kristijana Šmita, radi toga da nas na neki manipulativan način obrlati da navodno, evo, mi bi svojim prisustvom davali njemu indirektno podršku za ono što čini, i poslije da moramo procijeniti trenutak ukoliko se budu razvijale stvari vezano za Evropski sud za ljudska prava u slučaju Kovačević, a što bi se, kako je Azra rekla, reflektiralo i na već presuđene ostale 6 ostalih slučajeva, da onda u tom smislu se odlučimo za zaista pozivanje ili poziv građana na masovne demonstracije zbog sprečavanja da se sa Bosne i Hercegovine digne luđačka košlja i da se zatvore sve perspektive za njen budući demokratski razvoj i napredak. Ovo nije samo ideološko pitanje, niti samo političko pitanje, ovo je egzistencijalno pitanje države Bosne i Hercegovine, a poneviše, rekao bi, mire i stabilnosti u ovom dijelu svijeta. Sada evo molim našeg današnjeg uvodničara da vam se obrati. Evo sam malo da ja to misalje. Sam da naštelim. A ja sam da budeš lepši. Slavene, sve u redu što se mene tiče, jer tome možda i 7-8 godina kako smo i ti i ja aktualizirali priču o pogrešnim prevodima Ustava, o članu 2, o konstituentima i konstitutivcima i tako dalje, i sve te podvale koje se nama dešavaju. Nisam ja ni u uvodnom izlaganju slučajno pomenuo Karla Schmitta i njegov Volksnation pristup, odnosno etnonacionalizam, da bi nama, evo koliko, 100 godina kasnije došao neki novi Schmitt da zabetonira taj etnonacionalistički koncept izgradnje države i da od Bosne zapravo napravi jednu karikaturu i stvori sve preduslove više ne čak ni na tripartitnu podjelu, nego na potpuno stavljanje federacije pod patronatstvo Hrvatske, jer ono što bi se u manjem entitetu događalo je manje više već poprimilo ozbiljne posljedice. Dakle, ovdje je problem naše šutnje, nas stalno zaskaču događaji, mi ništa ne preveniramo, mi ništa ne razmišljamo. Kod nas u političkom smislu, dakle, mi smo ljudi koji nemamo instrumente vlasti. Ono što ja mogu da kažem jeste samo moj lični stav. Ili Adil da kaže, ili bilo koji od nas koji smo u ovom krugu 9-9. Međutim, mi imamo problem sa aktuelnom politikom. Pazite, sve što se događa, događa se i tiče se i građana ove države, ali Boga mi se tiče i aktuelne politike koja drži instrumente vlasti. Kako će oni reagovati? Šta će oni uraditi? To je ključno pitanje. Na jednoj strani i na drugoj strani imamo šutljive građane. Znate, možda bi se već danas u nekim drugim državama ljudi našli na ulicama, ne bi trčali po Sarajevu maraton. Razumijete? Dakle, mi smo potpuno neozbiljni spram sudbine naše zemlje. I nismo svjesni da cijenu koju smo platili smo je upravo zato što je namjera agresora bila da razbije strukturu bosanskog društva. A to je zajednički život, to je ono što je nas vezivalo vijekovima, razumijete? I uvijek se uvozio taj koncept podijeli, vladaj, razbij, negiraj bosanstvo, negiraj Bosnu kao državu i tako dalje. Dakle, mi smo u vrlo komplikovanoj situaciji, niz je načina. Ja godinama, evo zadnjih godina mnogim prijateljima govorim, ulica je, bojim se, jedini način koji će nas spasiti. Jedini način. Ako ljudi nakon ovog skandala sa Schmidtom ne izađu, a pogotovo, evo dolazi 7. hvala Bogu, oktobar, ovi koji su se zabavili samo time, hoće li biti načelnici ili neće biti načelnici, hoće li vladati općinama i novcem i budžetom, izgubit će i to. Izgubit će državu, izgubit će i to. I zato treba biti krajnje, što kaže Slaven, nediplomatski, govoriti nediplomatskim jezikom, jer očigledno je da popustljivost,
kompromiserstvo pogotovo nas vodi u jednu potpuno bezizlaznu situaciju, zapravo pretvara nas u jednu običnu rulju koja nema svijest o sebi, a mi ipak imamo dovoljno intelektualne snage da se odupremo ovome i da mobiliziramo građane, da mobiliziramo ljude koji vole ovu zemlju. Mi to možemo. Jer propao je jedan skup dole pred OHR-om, upravo zbog te pasivnosti i političke pasivnosti mnogih koji se kao navodno zaklinju u Bosnu. Ovo je već minuta do 12 i zato se ne ljutim, jer ovo je sve dio tog tranzicionog procesa. Gdje će nas tranzicija odvesti, to je pitanje. Da li će nas odvesti prema ovome što Schmidt hoće, što hoće ovi koji su neprijatelji Bosne, ili ćemo se vratiti na trag onoga što, pa i Evropska unija, pa Bosna je paradigma Evropske unije. Ako ovdje propadne koncept multietničke države i multietničkog društva, na čemu će Evropa graditi svoje jedinstvo? Na kapitalu. Kapital ima svoja ograničenja i jasno je da neoliberalizam vidi samo vrijednost u novcu, moralne, etičke i tako dalje vrijednosti su potpuno zanemarene, ali se to prije ili kasnije obije o glavu. Znate, ovdje se sada, i zato je Dodiku važna imovina, razumijete, to je ključno pitanje ovdje, čak i opstanka države. I ovo što je Safet pitao, zakon o obilježjima, pa i on je loš, jer on predviđa samo da se zastava izlaže na državnim institucijama. Ne obavezuje entitete, ne obavezuje kantone da pored ostalih kantonalnih obilježja mora biti zastava države Bosne i Hercegovine. Dakle, to je problem nama. I još vas na nešto upozoravam, molim vas. Član Aneks 3 Dejtonskog okvirnog mirovnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini je vrlo važan, svi ga preskaču. On govori o izborima. On nigdje, ni jednom riječju, ni jednim zarezom ne pominje legitimno predstavljanje. On govori o građanima i ostvarivanju građanskih prava kroz izborni sistem. Dakle, ako neko hoće da mijenja to pa da pravi novi izborni zakon na osnovama HDZ zahtjeva bujrum, ali onda krši i Aneks 3. I ne samo Ustav, nego i Aneks 3. Dakle, to je ono otprilike zašto smo mi ovu priču stavili, jer se identitetska pitanja i pitanja tranzicije vežu za opstanak države. Jer kad vi spriječite građanina da ima taj svoj državni nacionalni identitet, pa, vi ste krenuli u razgradnju države i reducirali ste na ovo što, evo, na neki način živimo i u čemu smo zarobljeni. Mi smo zarobljeni i ove okove treba razbiti. Hvala lijepo, Mirsadu. Evo, okončali smo današnju sesiju. Laviću, jesi prisutan? Hoćemo li iduće nedelje ono u univerzitetima, kako si predložio? Lavić. Nema ga, nema veze. Zvaćeš ga telefonom. Hvala lijepo svima, vidimo se iduće nedelje sa temom koja će vam biti prethodno dostavljena.